Comeza a conta atrás para celebrar a Noiteboa e os pontevedreses ultiman todos os preparativos para estas festas. Así e todo, este ano a celebración será moi distinta e estará marcada, sen dúbida, polas restriccións da Covid. Eu marcho para o meu pueblo con meus pais e meu irmão, nada máis porque non se pode tampouco andarse xuntando co resto da familia, así que teño familia en Madrid e Barcelona, pero este ano quedarán salir. Axuntarémonos sobre 6, 8, e bueno, normalmente somos entre 12, 15, más o menos. En este caso solo voy a pasar con mi madre, ¿no? Otros años lo hemos celebrado pues mucha más gente, lógicamente, 10, 15 y este año seremos 4. Solíamos ser como 12, 14. Este ano? Este año pues 5, contando el bebé. Na casiña, ca familia sustiña e nada máis, é así, celebrar con música e ver todas películas e a dormir. Como si tengo que pasarlo sola, día más y luego ya habrá navidades, el caso es salir de esto. Atrás quedaron as grandes reunións dunha vintena de persoas. Neste 2020 teremos que acostumarnos a celebrar estas datas tan especiais con grupos reducidos, porque o máis importante é a saúde. O que decidimos a familia é xuntarnos alrededor de nosas persoas maiores, pero en distintas casas, pero que eles sepan que estamos aí con eles. Entonces, pues habrá grupos de 4 que irá a comer con eles ou a cenar con eles, e o resto, como as casas os temos cerquiñas, pois arropalos, non? Estamos salvando as vidas, que iso é que importa, e eu quero telos para o ano que ven. Hay que estar muy tranquilos, con mucha paz, en armonía, no pensar que se termina el mundo y cada uno en su casa, que es lo mejor, para que el año que viene podamos estar todos juntos en familia. Tendo claro que gozaremos destas festas en grupos moi reducidos, agora solamente queda aclarar cal será o menú para esta Noiteboa tan atípica. No sé si va a ser un marisco o va a ser unos macarrones con atún, ni idea, vamos. Aínda que moitos estarían contentos cuns macarróns con atún, a meirande parte dos pontevedreses teñen claro que na súa mesa non faltará o marisco. Non, eso non, gracias a Dios que non. De momento eso sí que non va a faltar. Comeremos menos, porque somos menos, lógicamente, pero bueno, sí, de faltar non va a faltar, ni el turrón, ni nada de esas cosas. Por lo menos lo típico navideño. Eu marisco por si acaso comprei. Hai un marisquiño, unhas cigaliñas ou uns langostinos que son máis baratos. Non ves que son autónoma? Sexa cal sexa o menú elixido, o que non pode faltar en todos os fogares é a prudencia e a responsabilidade, porque esas serán as claves para que en 2021 si podamos gozar dun Nadal por todo o alto.